Hello guys, welcome to Teron Sangho YouTube channel. 48 Kalbi Youth Festival along ni tu mana tar langsung aklam nong nang li kelo yo. Mana mo pen traffic ong manang thon video bang paklang mana kelo sinon ni tu parking place tong nang li ikelo. Masih parking place pen non ni tu kiju dah mesti mo paklang kon tu lah ke. Konak tong kiju dah minit sini sinon ni tu dampong lo. Jirpo ton ta dopi yo. Jirpo side lo deh lah ke. Saya perang sini orang bangga nili mana Hong Jai long senang jui Hong Jai long situ loh nili tu mana Hong Jai long di kita ngedone langkon tenang saja. Sama di mau waiting kita yang asal maybe rap payah ni kai ben jadi ni yang kini kai dam sei di situ ne pati yang abang kertak lo memang humang ram sedu. So much, MC Hillary. So we have lots of artists lined up for tonight. Hello guys, nona bangga nili tu sang mil dengan cetai long situ. Sang mil dengan cetai long situ. Kita nang li tu nang langan non nili dalam kon pode. Tante sang mil dengan long aca sang mil dengan cetai long bangga li tu lang kon nang deh ho. Hello guys, nun bangga nili dak bangga dio hola simpur tek long lo bode nang litum lim somar parong pam mana children park dak sini litum dolo sampai de subscriber bang nili tum chitong leo nili han mana nili video ke lang subscriber lo han lo nang lo so open nanti nape lo lang lok su pen ko de sini ngarong pik lo mana ne subscriber long lo pini lo dak ben chitong lo lapuda mana kote lo yo lapuda mana alang ni best card biang lo pen mana teron na sango subscriber lo mana teron sango family lo sinak penili ni tum sitong lo ningarong pik lo mana la limso mar parong ro pam nang Oh,
Thank you. Thank you, Gabriel Long. Are you ready for one more? Really? I want you to give your all in this one, okay? Okay. Dadong! Celebration is unique in its way. Come celebrate the tradition, the culture, the music, the cuisine, and many more. Let's celebrate the oldest and the largest ethnic festival of India, 48 Karbi Youth Festival. 5,000 ethnic artists, 800 plus stalls and exhibitions. The unique presentation of the folk culture, 48 Karbi Youth Festival 2022. From 1st of March to 5th of March.